Walu. Orang wat niat Julai isako par riyakit riyasak riyaw. Orang wat uyak kapayo and ran. Unan uyak pur toror wat. Jalan kagan katlamo jailay men paki amanamen senatoran. Katta patota uyak sabulma kapung bangkupuran kaun. Kalangan Senator ko ang na sa Chief Clerk on roll call. Senator Absen Abraham, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carr, Amen. Senator Tucker T. Daniel, Amen. Senator Sonse Edgar, Amen. Senator Adelino Edmond, Amen. Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Brian P. Epside, Amen. Senator Jack S. Harris, Senator Francisco L. Juanes, Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Senator Sandalina Alta, Amen. Senator Miguel Mike Loyola, Amen. Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Honorable Mine Clerk, Senator Erwin S. Movic, Senator Sheldon G. Knapp, Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Mitaro I. Simina, Senator Jason A. Walcher, Mine, Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk wedi atay sabulman ke quorum atay agar katlamo tayo amuna tayo bang katlamo tayo may proya bengka puliam tayo tiyo ya sabulman tayo sa karutan kapung o kasama-sama kapung lap ang kupuran na nilap kayo po ni ang kupuran kalap ako wow lap ang kupuran ni Shoko wow ni sabulman likan ko nanalap na ang kaniyay ko wow tororong labalab kay di koros nan palian tuyak momocho government national local or state wow ki president uliya began nan congress wow ki kapina honorable Oliver karyawan kapina Berman wow ki siyong kopong labalab Joseph yang amusyong kopong kan wasaksit wow ki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator Koros, labalab kan Koros nan Chamberwood, Samoro, Loiso, Seriso, Sumasakan, o dahil Koros may open na wasaksit. Waon kumen Pohnpei Koros Pohn, kalapot, Pohn taga-baybay kan, o nan sablaut kan ang sampa. Rakat o patriang uliya pamail kan nano, uyakupur, toror kay sa kwaluwat. Dahil kagan katlamo tayo ay bahan po na sa floor leader. Kalanganan kamu imang Mr. Speaker. Muna pa niyang pajawan sakasakara kamu kuburay sungal sakaran kapung wow. Lenganan kakpatsiyang sapal mamume. Paytay tiyer nilang. Prutong wasano ilamalam mohon kamu Speaker. Wawon ko Vice Speaker. Wawong Honorable Senator kan Kurusi bilman sungal wawong. Israel kan may patsiyang chailan champ. Speaker, ipatiyang kurang maun kapeng payang maung koros men Pohnpei. Melel railkan men patiyang jailan. Men kapesiakan. Nuwa Mr. Speaker, men pajawan sekarang mot kesambal wajo. Tagik jailan kak sapul man kita channel and ran kayu. Siapa nak coror kay sekwalu. Pagtaro ka rin tayo sa bulman ki ita channel and run kayo koros mautung motion na masa ni yay. Uwang masa ni show, motion po itar, masa na pan channel. Masyo tayo iban, kamagit tayo sa bulman kita channel. Kamu Senator Abram? Kalangan mon
Iban pajuan tola speaker kam kupure Hey, angkak sansal lan sama child regard na senator net yang pacang buyag kururan watch. kalaban Senator Abram. Niwa udilman uyata kamaguto paguk child suspend order o keti apali nambe issue walu. Pagpagtar. Speaker, sabungso, motionin sabulman kita chairman. Pagpagtaro karayaman tayo sa bulman kita channel and ran kayo karos mo tung motion o masani A. Uwang masani so motion po itaro try sa bulman kita channel and ran kayo. Kamu floor leader. Kalangan speaker men pajuan kamagut mot kesembalwat o paguk child suspend order o keti apali nambe issue walu ye introduction of bills and resolution. Pagpagtaro karayaman tayo ang katiyan ng issue o walo yung introduction of bills or resolution. Dahil katiyar po ng issue o walo, bills kan o resolutions kan. Mamawarak tayo katlam o tayo, floor leader. Kaya bali jingal siguro ng wang Mr. Speaker o ipambil siguro mo kasambal wo so pagi silent ka keti pan order of the day may standing committee report. Nga karayaman pen motion o. Pagpagtaro karayaman tayo ang katiyan ng isa kayo, yung order of the day o standing committee report. Dahil katiyar po ng isa kayo, o iman po na sa chief clerk. Standing committee reports number Babgi Secretary and Reisa Clear repeat oversight hearing in respect to the projects to better Pohnpei within the fiscal years 2020 and 2021. Samsal Committee on Public Works, Transportation and Communication. Kailangan Chief Clerk, pwede report wo sa isang committee in PWTC, ay iman po na sa Vice Chairman in PWTC, Senator Abis. Kailangan mo, Mr. Speaker. Muna ibang patro ay man toki ay kartang wawakan at patro ang matingat ka. Pongkin ko mo, Mr. Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, o yung ay Honorable Senator kan Koros. Wow, torong staff o karusi mo patro ang try rawat. Mr. Speaker, yung Manwalyanti Committee and Public PWTC, so we ata kamugit momotwat and supplement kita standing report committee report number tapi isakeo line riesakriao Riyaman. Pagpagtaro karayaman tayo ang katiyan ng masinabing standing committee report, papagay sa kayo, laban niya sa kriyaw, sa bulman kita. Karos motion o masaniyay. Uwang masaniso, motion po itaro, tayo katkat ng masinabing report. Senator Abis. Mr. Speaker, dagima report what kakapantalong session mo rin na. Riyaman. Pagpagtaro karayaman tayo ang kapantala report, karos motion o masaniyay. Uwang masaniso, motion po itaro, report what kapantala, report number 5, sa kayo, laban niya sa kriyaw, o nan sessionin mo rin rangot. Kamu Chief Clerk. Standing committee report number Babgi Secretary and Reisa Clear repeat for motion pertaining to stelo number 10L-04-20 Samsal Committee Kabatabat in Environment and Climate Relations o Committee SAP. Kailangan pwede report wo ang Committee on Environment and Climate Relations. Ay man po na si Chairman and Committee, Senator Carl. Kailangan may speaker una ibani patoyan na itungal sa karatahin kag meron patyan sa bunmo patoyan nilang kebayar karapakan Pohnpei o Pohnpei nan mo ale itungal wala pang kupromi wan ko Vice Speaker Lord Leader o wan ko mele Honorable Senator kan Koros Israel staff kan mabatian ketayan nan
ket penen men sang ranwat my speaker kumkupura po in kakpada Committee Kapat Melel, Committee on Environment or Climate Relations o Committee in SAP o Nuwaw Karakara Pabuki Isak Riau dan Benyari Isak Riau o ito Kariaman Riaman. Pagpagtaro Kriyaman dalang katiyan na standing committee report Babaki Isaac Riau, Lebanon Isaac Riau, o sabulman kita. Koros mautong motion na masani uwang masani. So, motion pa itarok tayo kat nan masani ban report. Senator Carl. Kailangan my speaker Nuwaw Karakarak Nagkakaisabali sa Nuwaw report what we are report you mapit kosonat you magamanamanlanan pariya gidriyesek makawait orortan wasan port de tao yuan kagmiye awak pa sainsal me tatawat pateng tatang kay me designate diata wasakay Pohnpei and kakuya wasan port 18 port te kakuya tao eri muren kosonot wada kamanaman lar out pasan padodan permit sang EPA o Kambansab nan tatakwat pwegi we have been permit apel kanene eleleto pan kuburan kami Kapat pak Riau de Silu pagkawit pen tatakwat dan kagmiya itulay lemau pariya kitri sa Riau kami Kapat padoyang nan karong-karong o karonga EPA Kambansab o manakap metungalan ki wasam arot panwiyawi esansal me utut pena mayor potatago dan kaktulasang EPA o Kambansab nan kami report miye men katete mesang direktorin EPA makawait me permit mananan miye sang balian EPA padotar onan men katete wat essential memanakap me tungalan kuwasaw pilsigner o pungkelar por dan kakuyaw nan men katete wat essential me EPA kawait me mon tatawat de ban kak kamagit autan portin sapan ananen kak kamanata permit me ban moiteng tatawat den tulamuan my honorable speaker ranwat tatawat padpadoyer mon portin sa bonin tuan nilagan kosonet tatawat en kak tula asolar me agot kami Kapat legislator kakuyayan Jai Sapaler, Ulban Ponase, Chairman in Climate and Environment Relations, Senator Carl. Kailangan my speaker puyan kak Leo Tolan na naitungar sa karata mapit standing committee report Kapat wagi committee sa buhay patyan ng papabuki sa Riau na biniyari sa Riau tataw ko na sa wat wagi kamanaman pen kosan na wat miyayan nan legislature ketua pak magmagdero la ranwat asansan me solar me got legislature wat kakuyayan permit kan magmagdier EPA patawantar permit onan ilakin kawitin kosanet mamia mon tatak the way ban we morin kamanamantan permit in EPA abananana mia permit you ban patosang Board of Trustees and Public Lands riwasat me tatak wat patpatoy asukset
kasik pen me word pan katiyang tapatoyan nan tataw word nan tiyan tataw me pato moray nan parword. Kailangan ng Kupuran Speaker. Motion and supplement. Kailangan Honorable Senator Carl Ong Kawewe. Speaker. Mamiyaya. Motion. May motion. Speaker. Speaker. Senator Ioannis. Kailangan Speaker. Maway tungal sa karatan wawan kakpatrang sa pulmong mimatiyang Speaker. Moman motrumot robot Papi siya kriyaw lapinian kriya siya kriyaw maulun makasampal man Mr. Speaker. Nintuan Chairman Carla Masanita me kumumatang ko sinit yu makamanaman la o saikinta opol po yaw. Riyasan sal manan ten legislature may Mr. Speaker. Mia committee kapuyo legislature kaisyak kapakata. May environmental climate committee. Committee wo engkak truck sapal kusun netakan me uya utar mawa me pit environment. Pagkatailan kak kotkiyang kuburatay ang ni uyapan stretching mamia. Ar moment legislature ketua pak pan kang round kusin net. Ayai karban committee kapuyo ma uyawitanan the legislature po committee yan so kasampalin environment o rekomendang legislature kaisak makusinit kay mamiyay rumawa na nagtailan tawla mawata katailan kauti ang uyapan waitaw mayang Mr. Speaker essential ma nan legislature kotuwapak siyaikinta tete yang legislature ansawo yakuburan wainu ang literature. Essential menante legislature wainu yang utrungata committee kapuyo mia ranwat meluk capui when truck environmental impact mia. Essential waitaw yung matmayang Speaker. Hari isutapin man yang loyang Maya kutma ramas total liya pragiti legislature ang waitaw. Metroter pag waitaw ap suto rail port wa. Riyaw tan pa sanan waitaw ipurya mo igila committee cup mapita environment asuto ka waitaw lang ito mau kanay-nay. Moman committee kaput mayang Mr. Speaker kecil kapukata po uya committee kasampaliyo committee moman sutra uya aray tungal puko kawewe yang atas senator Ioannis mamiya waran aramas me pakuwi tawat pot tewar isa sama committee aleti robukas Riyai ikasaleta concern ki report pergi environmental impact wiyak kapal laut nan wen Pohnpei ang suot. I man kalangan biyang kuburan wison wenu essential nan legislature. Kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Ioannis. May kuprayo essential me committee the assignment, joint assignment, you iban po na sa mga chairman isap, so the kupre mo na iban po na sa motion taken. Kamuit, Senator Edmond. Kailangan ng kami, muna ipan patawan na ako, ikalawang ng kami, Vice Speaker, Floor Leader, mga honorable members, chorus. Kami, Chairman Environment, kasalita, mga now, kapal year, hinangan ng vote, asim na ako, trikin yan yung patawan. Minensansal floor motion no pitata
pantalan kamakit pen project ko sipitata kusunyat me itiata wasa mun mapul kusunyat ban uyau ya ban eusang mom toro ra epitata pantala ri me kamdu kabata bat borbot kumme apple pen project ko kamakit lam ya yer permit sangi piye in pier ite board of trustee ban pen ani arala kalangan speaker Kalangan Senator Edmond ongran kapatapat mesensal siyang kami. Miyete masanaben kami Senator Joseph. Kailangan ko may speaker muna ipan sa karatay tungkol sa karatan kapung kay puniwaw ran mo kapacapac kumulian ke dir mo moto chu katuka lang wasakan mo kuno yang tok pero do want kun komi fa speaker floro all ko li ko kan chorus na uyat choy and pin watch my speaker I patron kapung kay report po yung kasaleta main concern me itong tininto ni kapikata ilakwat ang ra masansal senador Yohanes ay imelan sansal me ngay sudi ang uchung uyapan totok pukat wait tau ni ewew amendment men we ra tawa uyaw ya anana uyapan patulong ari only committee cup I kamelan medlupan o totokon committee apan kak sansal nan tong kapakan magchay pan sopay laban tuwad siyang moment totok at amin nagiyar kaya ipilkapagata resolution yung pil kuso yan ang resolution no i-rarity yan na sa Japan siya siya mo kusunod kan kapagpagkita mo resolution no kamalaman dari ong totoo committee cup kaya mo ibansay kak mangi o masani lupa women kamela lam lupa committee cup po kaya pangka kan sansal more na show you ong totoo cup na kaya ban kaciyang lalo kaci. Kailangan may speaker. Kapag committee kapacapat sa doc, kailangan. Nangan Senator Joseph Masalar, ay ban entertain motion talian rutang timasan pen report pap kay sa Kriyaw, labanian kay sa Kriyaw. Koros mo tu motion na masani ay, uwang masani show, motion po itarok tayo rutang tier, masan pen report. Koros mo tung tali sa pulaman kita report pap kay sa Kriyaw, labanian kay sa Kriyaw, masani ay, uwang masani show, motion po itarok tayo sa pulaman kita report pap kay sa Kriyaw, labanian kay sa Kriyaw, Ranmont. Chief. Salamat, Mr. Speaker. Salar ay man po na sa floor leader Abram. Speaker ijungol sagaran wow men pagitan kak patpacho sa nuwa mang Mr. Speaker sagaran mo ko siyang balwo jo pagig challenge suspend order o ketti apali tatangkan pan isik silu may unfinished business. Pagpagtaro kariman dahil katiyan ang isak silu ay unfinished business. O ime pa ano yawag tayo katiyan po unfinished business o iban po ng Chief Clerk. Standing Committee Report number Bob P. Sulay and Risa Kriyaw Mapit, Legislature Bill number 3 of G by Isaac Sulay and Risa Kriyaw, Sang May Committee on Education, Report Word Kawan Lasang, Calendar July 8, 2022. Pwede report what is ang Committee on Education, Speaker Banbo na sa Madam Chair, Senator Leca. Kailangan may Mr. Speaker, amo ni Banyang patro anual men patron pakita may sakrapan wow okay po niyang patro nga sa polo mo minasan sa ler nilan. One pin ko may Speaker Yamaguchi, Vice Speaker Mikel, Floor Leader Abraham o yan ngay honorable members Karos may patren sa pulmatrail o pene minsangan ranwat. Wow. Patrawan walianti sa mga Committee on Education o paki malwatsan kak katring katarapoy standing committee report 407-22 o sa pulaman kita pati karyaman. Pagpagtaro karyaman, Thailand katiyan ang masan ng standing committee report pap kisu labanyari sa Kriyaw sa pulaman kita. Koros mo itong motion na masan iyay, uwang masan iso, motion po itarog tayo katkat ng masan ng report. Kamuy, Senator Leca.
May Mr. Speaker, wow, ibang patrol tola na naitungol puko, ibang patrol paki, Vice Chairman Simina, Honorable Members and Committee and Kak Patren, wasame e kaweweban so chelel. Ikamelalaman naman members sa Parliamentarian so mau buen kataropoy report watch. May Mr. Speaker, report watch itanlong non-mall watch LB number 243-21. Mesongasong Kapachayang Chapter Cup on Title 17. Mesongasong ang Kapachayang on sa Child Pohnpei Code mapit student health and wellness. Proposed bill watch songasong ang Kawata Deficient Cup. Yield by Department ng Kampang Kamarain, Pacheng Deficient Watch to install dispensaries o MN certified health technician na ban katranga dispensary bukat. May Mr. Speaker, sa Parliamentary Committee on Education, siyungala ni Kiang Somao ni Chun Silisa ko o euyang Direktoren Kampang Kamarain. Direktorekse o Education Advisor Mr. Centro Paul. William Ben Kapina, ye Mr. Patrico Irens, William Ben H. Assistant Faranenese Pula-Pulabu. Sansal sang witness me Reinanen Uchung Kamamata proposed bill me sansal. Ebil sansal sang Direktoren Kampang Kamarain me Mia Clinics non-PICS High o non-pay memorial. Ang Madalanim High, they're just utilizing the dispensary that is close to the school. O Patreng Mech, Mr. Speaker, public schools are also utilizing the dispensaries within the way may school ka, sa elementary school ka, patro, yeah. Again, Direktoren Kampang Kamarain Advisor Paul Sintri fully support the intention of the proposed bill. Chairman, Speaker, if I may, the department have other priorities, but trying match the funding. And Pilkak Sansal, the intention of the bill is to create new division under Department of Education to install dispensaries at the schools and required certified health assistant to run the clinics. O department kind of oversee that management waita, we might employ more than 200 personnel. O kakachay pilisay ratapukon Department of Health. Sa Parliamentary Committee on Education, Bitolacho had their executive at the same day as Speaker. O puya kita may kasasalta sang friend witness ni WOW Committee. Beki the proposed bill and kak file ni WOW, Mr. Speaker. Kalangan. Kalangan, Senator Leca, may tumasa na report. Pagpaktaro karayaman tayo ng tumasa na report, pagkisula paniyari sa kriyaw, karos mautong motion na masaniyay, uwang masaniso, motion pa itaro tayo ng tiyan masanapan report. Karos mautong tayo sa pulman kita, report pagkisula paniyari sa kriyaw, masaniyay, uwang masaniso, motion pa itaro tayo sa pulman kita, report pagkisula paniyari sa kriyaw rang. Standing Committee report number Bab Dualula and Risa Kriyaw Mapit. Legislature Bill number FP Walisa Kunula and Risa Kriyaw Central Committee on Education. Salamat. Sangon mo pangantol po na sa Madam Chair, Senator Leca. Kalangan may Mr. Speaker kaysa pala chungalwaw. Ni WOW, ibang patuan pa sa mga Committee on Education o paki molwachang kak Kataropoy o sa Parliamentary kita Standing Committee Report 408-22 pagkakariyaman.
Pagpagtaro kareban talang katiyanan masa na pen report papi kuwalu la peniari isa kriyaw sa pulman kita. Koros mautrong motion no masa ni ay uong masa ni show motion po itaro tayo katnan masa na pen report. Madam Senator Leka. Thank you, Speaker, Honorable Members. Standing Committee report watch tanlong nanmol watch kamamatan kostonet number yapukwali sa puno lepedian risa kriyaw. Mepit post-secondary education scholarship. Mr. Speaker, pwede introducer and kamamatan kostonet kamela lememia technical errors and write up in, proposed bill watch. During our executive committee, tungkita because kamumada ko sa netwatch and kakfile nioralap na Mr. Speaker. Kailangan Senator Leka kung kawawa miyate masa na pen Motion and close. pagpagtaro kareban talang tingti masa na pen report koros mautrong motion no masa ni ay uong masa ni so motion po itar koros mautrong talang sa pulman kita report papi kuwalu la peniari isa kriyaw masa ni ay uong masa ni so motion po itar ok tayo sa pulman kita report papi kuwalu la peniari isa kriyaw rangot. Chief, Salam, Mr. Speaker. Masular, I am clear po na sa floor leader Abram. Kalangan speaker nuaw men pajuan beliau segera mo sembal wajo peki challenge ka keti abali ng basic payo bill calendar. Pagpagtaro kareman talang katiyan ng basic payo o tayo katkatsir po ng basic payo yung bill calendar. Chief Clerk. Legislature Bill number Yapkiwal is actual and Risa Kriyaw, Legislature Draft 1, a bill for an act amending Section 1-108 of Title 11 of the Pohnpei Code relative to the time of presentation of the Pohnpei budget and for other purposes, ang ni Kriyaw Kim sa Kalangwatawat. Pwede kamutan ko sa network kamutan ko sa network pitata Moni ay baan po na sa chairman in Moni, Senator Joseph. Kailangan ko may Speaker, chungal beliau kabarang chungal wow kapacabat may bajon mo yayo mo o ni wow karakarak tata sa bul mo komitiyon muni o yata kamugadiyo challenge kak kachikita kataropo masani o makaka kailangan kariya pa ko kim saklan watawat kariyamen. Pagpagtaro kareman talang katlanan masa na pen kamutan ko sa netriyab kuwali sa tuwaw la peniari sa kriyaw LT1 o sa pulman kita ni Karyaw o Kim Saklang watawat. Karos mautrong motion o masa ni Yay. Uong masa ni So. Motion po itarog tayo katnan masa na Bill o ibaan po na Senator Joseph. Kailangan Speaker ni oralap yay ko sa ndotwat paan mo katala uyapan totokin uyata budget o yata parliamentary legislature. And so what's question that was a banana letter to Pantasang January is at the mount and Parkos. Question of Jaiban lang wapali and kak Kosang January is at the mouth, Kosulam February is at the mouth. O Puya Bank Kosulam February is at the Mawa, Solar and Anapen Pagpen extension. Extension Basolam Muita and Kak Science. Ay image Mike Speaker. Kailangan Senator Joseph kung kawewe mga miyadyo masa na pen kamutan ko sa net. Pagpagtaro kareman talang rutingiti masa na pen kamutan ko sa net riyab kuwali sa tuwaw na penyari sa kriyaw LT1. Karos mautrong motion na masa ni Yay. Uwang masa ni So. Motion ko itaro tayo rutingitir masa na pen kamutan ko sa net. Pwede kamutan ko sa network eban ale Karyaw Kim Saklang watawat kita elban usus ni lukwar o iban patrawan po na sa Chief Clerk and we are roll call. Speaker, tayo kumbal minute. Na tayo kumbal Hey, Maing, Senator Yowanis. I-mention
Senator Abram, Hey. Senator Abis, Aye. Senator Artui, Hey. Senator Carl, Senator Daniel, Senator Edgar, Hey. Senator Edmund, Senator Edside, Amen. Senator Harris, Aye. Senator Ioannis, Amen. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Hey. Senator Lata, Amen. Senator Loyola, Hey. Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Hey. Senator Simina, Senator Walter, Hey. Kailangan ranwat ay kamanatar kamutan kusunet riyab kuwalisak tuwaw lepenya riyasak riyaw LT1 nuusus riyasak A. Kami Chief Clerk. Legislature Bill Number Silubgiri Sakmala and Riyasak Riyaw Legislature Draft 1 of Bill for an Act amending Section 3-10D of Sale Number 10L-32-20, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2021 and for other purposes. Only Riyaw Kim Saklamawat. Kailangan Chief bisangon mo motor pwegi kamutan kusunet watra bitatamoni ay bahanto na sa Chairman in Finance Senator Joseph. Kalakanan ko may mind speaker ni Wawo Karakaraga men pacuan pata sa pul mo committee moni o kamagad ko mo ka sa palo child ka pakata kataro po masani o makak child kadlanan kariya pa ko kim sa klan watawat kamatang ko sunat ng peslubo riya sa klimaw lapel niya riya sa kriyaw kagariyaman Amen. Pagpaktaro kariyaman talan katiyang naan masanapen kamutan kusunet silup kuriyasak limaw labanya riyasak riyaw LT1 o sa bulman kita ni kariyaw o kim sa klan watawat. Koros mautung motion o masani A. Uwang masani so motion po itar o tayo katkat nan masanapen kamutan kusunet. Senator Joseph. Kailangan ko may mind speaker. Kamadaan ko sa netwat siyang sa pulmatay lobisin PMO, paliyo magnapali, checha ka magnuway to pan, money and compact na pali project ng Wayne Pohnpei. Pero pagpen challenge ka grip, okay, aray lananin reprogram. Kapag na wansala, tuwanan, riyakit limabuki. Yeah, pan reprogram sa pan personnel o reprogram lang, pan totok choror kay nawiyawi kita. Puylan isapen project yung menapiya o PUC, patpatan wansala planan, bakit papuyasak o kamaulan wasan 18 stosan an ni opiswo, patpatan wansala riyanan walikit tuwaisak, o miya tubso anana pa kay nan paluwo, patpatan wansala riyanan. Ay match. Nariyasan isal mamunuwat, mudubukas kan way tosang kan compact, o pilkinanana option o waya mapapali o administer mo ni bukas rin bilkak okay. Naramiya ka dete me paluwo pungkilar o imaluweti ujuju legislature po yan kakpaita. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph o kawewe. Mga mayor, pwede ang mayor, motion ng Thailand rutong timasyon na karos mo utong Thailand rutong timasyon na masa ni A. Uwang masa ni So, motion po itar, o tayo rutong tier masa ni Benpil. Karos mo utong Thailand, sa bulman kita kamutan ko sa silup Korea sa Klimaw, laban niya Korea sa Korea, LT1. Dahil pwede Korea o kayo sa klan watawat, al tayo ban katlang ng ususin roll call, o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Hey.
Senator Abis, A. Senator Artui, A. Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, A. Senator Edmund, Senator Edside, Amen. Senator Harris, A. Senator Iwanis, Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Amen. Senator Leka, Amen. Senator Loyola, Amen. Senator Ludwig, A. Senator Miguel, Senator Neb, Amen. Senator Perez, Senator Simina, Amen. Senator Walcher, Amen. Senator Perez, Speaker, kalama clarification mo na ibang issues. Mahiban kak, Dahil kambal ma. Dahil kambal kamu o Chief Clerk o Taula. Senator Perez, Amen. Madam Speaker. A. Ranwat, tayo kamanata, kamumutaan ko sa net, silup kriya sa klimaw, plebanyal riya sa kriya, LT1, neusus, A, riya isak, o ew, abstain. Kailangan, tayo kadla mo tayo, ibang ito na siya. Speaker, point of privilege, kung pro. Kamu, Senator Harris, Kalangan ng prom, Speaker. Patayang sa may daw mutungal. Sagaran kay po ni wawlap na kung tiyang kiyarong hir o sa labalap ko ang doon ba yu. O sa filmar, labalap kan, lalap kay tikan koros and pilihan tiyak umotso government. And more what I want can come Speaker, Vice Speaker floor. Yang Honorable Senator kan korusian. Pilwan ki raigan koros may ang patayang trial session in Ranwood and radio, internet, TV. Ibagida ay anjong privilege word po yan kak. Ulian di Outer Island Delegation melel uliaban kap nga marang o kapesya mana kap kasampalman ng kolonya. Mauya tuon kausan in Toragiat uyang apapali kawya counting line ng lupti limawan kolonya melel Toragiat
Ulian line number 5. Kacambal rail kan bagan kaun line bagi trail mangi dan torage de uya tami rail puini naramasiu magan kosana apa bali uya momen ko aramaskan evan ya wasaraman ko chante uya ti rail ngasan ko chan kan nan tamen torage Herr Mr. Lino Matagi mayang patrang sa sinanrangot pilganyang apapali onapako malele and tilma melel porakiat ko chanin porakiat ay pagi yang ay honorable center ka trailan katkiyang ay lopolopon Kalanganin ko promise Senator Harris pwede kamakitin po na si Mr. Mataki Senator ta Pohnpei Legislature po na si kami patayang kalanganin ko promise yung patayang gitna yung kurang rangot. May I have a point of privilege? Kami Senator Perez. Segregat pan rotoro. Dahil point of privilege yung mukun kan. Dahil bimita man pil calendar. Kami Chief Clerk. Legislature Bill number FP by Saxilula and Isagel for file. Kaya kamutan ko sa network isang Committee on Education, ay ban po na sa Madam Chair, Senator Leca. Kalangan ng komunidad, Mr. Speaker, wow, ulitin sa mga Committee on Education o pakimwalwat siyang kaksapalaman kita LP number 243-21 for file. Ariamen. Pagpagtaro karayaman dahil sa bulman kita kamutan ko sa netriyab ko pa isak sidu, laban niya riyaw ang file, koros mautung motion o masaniyay, uong masaniso, motion paitar, o trial file lar, kamutan ko sa network. Kamu Chief Clerk. Legislature Bill number FP wali sa kunula and Isagel for file. Madam Chair Leca. Kalangan man, Mr. Speaker, kaya sa palay tiyang alwaw. Wow, ulitin sa mga Committee on Education o pakimwalwat siyang kaksapalaman kita LP number 286-22 for file. Ariamen. Pagpagtaro karayaman dahil kadlanan masanaban kamutan ko sa netriyab ko wali sa kuwano, laban niya riyay sa kriyaw, ong file, koros mautung motion na masaniyay, uong masaniso, motion paitar, o trial filer, kamutan ko sa network. Trial kumalma, miniteo.
Sa Baler o iban po na sa floor leader. Kailangan Speaker. Iman pacuan kay sabali jungal sekarang wa mang Mr. Speaker o sungut yata kamagut challenge ka suspend order of business o ketiang apalin na basic lamang may resolution calendar. Pagpagtaro karyaman dahil ang katiyam ng basic limaw yung resolution calendar o imaban uyawi o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution and the FPA sa Client Legislature Legislature Draft 1, a proposal for resolution humbly requesting and beseeching the President of our country and the Congress of our nation to fully revive the plans for the establishment of the Micronesia Career Technical Training Center to be situated on the campus of the former Pohnpei Agriculture and Trade School for adoption. Madam Chair Leca. Kailangan may Mr. Speaker ni Wow kaysa palit ng Wow. Men wiya tayo kamakit malwat siyang kak sa paliman kita LR number 1110-22 LD1 for adoption. Pagpagtaro karyaman dahil ang katlanan masanuban kamutan resolution ng FPA sa Kriya LT1 o masanuban o sa paliman kita. Dahil katyan ire masanuban karos mautong motion o masaniyay uong masanisyo motion by daro iban po na sa Senator Edmond. Kailangan ko Speaker, bukira wat nene kasampal lo kuno dahil mangi district penwasa kes me resolution wo titan po program kesen po won santie. I mean patawan pakita ne kamaket kamtin sa pangkat patyan kamtin education po anong yaro penwasa. Yan kakariyan. Pagpagtaro karyaman kamutan resolution what and kaburpulang Committee on Education kabatayang Committee Shop o kaburpultonan EU session moron ranwas. Karos mautong motion o masaniyay uong masanisyo motion paitar o imaban wayawi. Resolution number PA sa Klabanyaria sa Riau LT1 kaburpulang Committee on Education o Committee Shop panpateng o report kita na EU session moron ranwas. May ito, Chief Clerk. Salam, Mr. Speaker. Salamat iban po na si Senator Abram. Senator Yohanes. Kailangan may Mr. Speaker ni Wow karakara man piyata motion yung kailan kakay sa parliamentary special session rang. Kailangan muna tayo entertain motion o masyado may panuwang. Iban, pwede ba last day in session ang may kupura iban po na sa mga chairman kan. Masyo umiya pakair puran kakapali committee kan. Kamu'y Senator Exide. May kuya mayo oversight no pagkita may miscellaneous. Kumtaw lang. Lan Speaker mo na ipachoy sakatang wow kay po niyan pachang siya magsakar nilang ang ko mo Speaker yang manguchi Floor Leader Michael Floor Leader Abram Vice Speaker Michael honorable members kan o Russian. Mempaguma assignment riyaw may pachotor ang Committee on Health pachosang oversight sang Edwin pedita ophthalmologist o Harris pedita internist ang wiyalache o assignment pagkakariyaman. Michael Coach Speaker. Ayaw mempagumungka kasay ni Committee on Health o August ang portal pan open ma-check-up. Motion and closed. Floor motion. Status lang rin task force status in portal pan open testo ay karap parapan Senator Exide, entertain ma kayo motion o. Koros ba ujung motion o masa ni uwang masa ni so motion pa itar o tayo sa palaman katar kayo motion mamiyan. Tayo niya sa water speaker rule tayo dan paratian ng basic wano yay miscellaneous business. Kamu Senator Exide. Speaker karyawan oversight ng kanasay ni ma health and check atama status in open and portal and task force FSM pagpakargi August 1st sa Pohnpei State sa Kasanatiyat date pagkaryaman. Pagpagtaro karyaman tayo sabulman kita
Motion macam salasang Senator Exide Koros Mautung, motion o Masani A, Uong Masani So, motion po itar. Kamuy, Senator Exide. Kailangan, Speaker Richard. Niya Iratoror, Speaker. Kamuy, Senator Edgar. Kalangan. Min patrowan ta itungol retrororet mawain itungol wong sekretang wong kin komi wong ke pais patron wong ke floor o itungol wong ki yang ai senator kan. Itu Besang ko sunod na kom katrin na signing committee sa mga committee yan SSCT HP sa tagar besang ko sunod o tiaratam Mia anan sawa sa pampinanan. Kaya magareta siya kosone member kosone tim sa pampagi magungkagan dia da ya assign committee in finance and kagan patren committee work per kanenai pilihan mo ni pa yang pitata piluwat. Riman kak taulun kom kamagatiw mo benya nampen kamutan ko sunat mo. Pagpagtalo Karayaman, Committee in Finance and Patern, Committee in Social Culture, Tradition, Historic Preservation, o assignment, Nampe, Masansalsang Senator Edgar. Koros Mautung, motion o Masani A, Hey, Uong Masani So, motion po itar, o Imepano Yawi. Miyate Speaker. Kailangan may Mr. Speaker ni wow man withdraw motion ni Ramo. Raymond Patrol. Kailangan ng promise Senator Yohanis. Pwede motion mo withdraw aktay kagaya pleo katla mo tayo o ipampo na si Senator Walter. Kailangan Speaker, muna ipanyang pachoy chungal sa karatang kay paniwawan pachang ache. Pamuchungal matiyang mo lababatanan lang. Sa bulwawach ay wawan kang kamu Speaker, wawan ko vice, wawan ko floor, wawan ko honorable members kan koros. Speaker, esensyal mamia kamagitiyaw sang amen member toka committee ng kirtampayan wayan kak oversight CFC o esensyal motion no ilaktong committee ang report ki non-session watch apo yung deadline yung metronet Speaker irakasang pal yung metr committee pa kaya kisainsaw nuwaw Speaker member chong yataw kamagit extension and motion ang kakuyawi yung next special session. Kailangan Senator Walter, pagpagtaro Karayaman, Thailand extent, pagpagin assignment ni Umasansal o RNT, Koros Mautung, motion o Masani A, Uong Masani So, o motion granted there, assignment mo pa extended o committee na RNT o and report next session. May ira sang Senator Khan, Senator Ned. Kailangan kamoy. Itungol cakaran kay puni wow and patrang metianger. Iban patrawan kita kailan komal lebenanso peki itungol retoror pansair komoda resolution nambe pugi isek lepenyal isek riau LTA up Thailand kelebri. Yaraman wi pokonyam. Na pagpagtaro Thailand komalti lebenanso o speaker paan po na sa pagpagwag Thailand komalti. The miscellaneous business, kat-katanan miscellaneous business. Mia ira, kami Senator Ned, Mia ira likod mo kan? Mawar. Kailangan Senator Ned, Masular, Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, ay tungol waban kubramay koros, oral kan pilihang korkorong sa model biya kubranon. Ay tungol ira toro repeat yung sansaler mo langatan sa matay border di ako siyo. Iban kapatayan irabasan sa sang Chairman Health irayan kak check mo bogi yan suma school ban prata na naukos abnan ibaron watak article yung miya yung strain kabar iral kadar ki 501
Kabarang sira nasaik del chombar nala vaccination. Dari ibaron kesambolvi irawat ma kamidiya ka tawla o pil ewang palin school puevi maurin sab matrail sirikan niyansum open border banguyawi kachela kaisyo banguyawi ingak sanjala to matrail legislature dama banguyawi anso ibaron watak SOP kai non department kai Shurabatawan Turkey, Mr. Speaker. Dari enggak patang motion masang ilak uyang company in health. Enggak cek ni kanai ni. O kapatayang artikel may baron watak maragak robot kitong mutuot and special session pan kakusant. Imat, Mr. Speaker. Kailangan, medyo ibatoror. Kami lang may statement yung mo sa Senator Perez, so Senator excite and take note ni Anson Karong-rong to oversight may pangyawi ang palikan. Medyo ibatoror. Masular, esansal may last day supplementary special session ranwot, so mo na tayo pankail o nituan mo magtayo kanuya, low, takapakaban kanrutang iti supplementary kuya kubur. Karatay ban pagkita rin, one paron net, and kakulian tayo tiyo. Sa karakaw. Kung Kailangan kong speaker, may katin lawlaway ba ang patawan kapakat. Kapeng lengano wow sa pilang kinir. Paita karos, irma katin kupramawi kan kita. Pasama sa pairer, pag so Twitter, rakitin mahangkiyang kit o nilagay na. Kat kitong kit sa pilmar, tolang sarawikan, panumot, kolpet, kakalway kit, perperay kit, singsilay kit, sangmet, lawala tampil kurang, tiyapana, and katita makonan. Aimet may ulian kitiyo sa karagita, nilang kabayanir o at nagsantosan kamar Jesus Christ. Amen. kailangan, Senator Net, Koros mo utong motion tayo ran muli di masani uwang masani so, motion baita, rok tayo ran muli di ran muli.